Kenor khana journey tini press meet khaimani uklumi purpose kha je kaini mani nuti puila kha chini script romance script nuti tai abon wi logi wong kha je chini ADC area o je abo chini je area to mani abo nini state government general o include khaina thangi to mani abon to kaini kognoti no kaini mani nuti tini chini khadu mani khunukmu te bes kango jeng oborong tai tam step na khanai aborong tai tini press meet khaimani Kita sekarang ang sawana romance script na tu yun. Script je chini bagai chini kokthai ni bagai nakmani abang kha romance script chung bang sai manu tangai na. Numale chini je script chini je kokthai. Obo nini Bangla Hindi obo completely different. Chung Sindo Tibetan family ni hote chini language aram hote belong hai. Jeta ni accent hindi kokthai ni je gorong. Chini kokthai ni je tone abo juda buni sai abo nini yang je Aryan languages rok je tong abo bai completely different to chini language nge tabuk chang orom chini kokthai chang kaisa mani follow khai kana chini kokthai kabang no sur bai mau chini kokthai tonal language chini ro kokthai kom pia sur bang sur ni beshi te no chini emotion no expressing okay kokthai amse ke important tabuk ang যেহেতু আমরা লিগ্যাল ফিল্ডে তো বা বড় কিছু কম্পেয়ার খাই एग्जांपल रे सानामो चुनो जोंनो गजे चिनि हाव न चिनि स्टेट तो गोबां मा जरनि एजुकेशन हंदी निनि जॉब सेक्टर न जेकुनो जागावो चिनि ति प्रेशर ऑफ कॉन्फिडेंस फीलिंग या तांगे बुनि कक मा सामु बादि बुनि कक बजों जे फ्रो चिनि गोबां मा नामानि मानि रनो मा साव चिनि राइट्स रनो ति मा साव ऑब्वियसली जों कॉन्फिडेंस फीलिंग ला जे माने जों फील खायो जे माने जों सफर खायका आबो जों काहाम के फुनगि मांगला आमते हायकेनो जेफोर चिनि कक थाइनो जे आजाय फ्रु जे कक थाइ जों सामानि आ कक थाइनो बेंगली स्क्रिप्ट बा संस्कृत देवनागरी स्क्रिप्ट जेटा गवर्नमेंट रमाबनो कन्स्पिरेसी खाइ तंगबनो इम्पोज खाइनानि अब जेफोर चिनि लैंग्वेज थापा जानाय चिनि कक थाइनि गरन बुइबाय सनाम जाबाय थांनाय जे ओरिजिनल कक थाइ जों माने आबो तंगला आबो आं साना थांगा ककथाइनो हाइब्रिड खाइथि जानाय है दा माने जेबाबे हाइब्रिड खाइजामा है चिनि ककनो बांते खाइजानाय जे ओरिजिनल फॉर्म जों कक सामना आ ककथाइ तंगला हिंके आबो अबनि उकुलगो बरनि पर्पस गोबां मान दं गोबां पॉलिटिकल एजेंडा दं ताइ बरनि लैंग्वेज नो फुआरनानै आमते नाहार मुंनो दंमान या बरनि नाहार मुंनि बागै तामनि बागै जों बरनि नाहार मुंनो बागै आबो फुलफिल खाइनानि बागै तांगे जों सामना सैक्रिफाइस खाइना बा चिनि ककथाइनो सैक्रिफाइस खाइनानि आबन बागै ओ जे स्क्रिप्ट नि इशू आसो बिशिरोमे चोली फैमानि अबनो ओ जागावनो स्क्रिप्ट नो ओ इशू गुरिरि तोनि तोनो रीजन तामो जाते जों अबन फातारा थांलै जों 8 शेड्यूल दाना रफानो जों डिमांड ता खाइमानथु जस्ट अब डाइवर्ट खाइना बागै चिन डिमांड नो डाइवर्ट खाइना ताबो थाइसिनो नो खनाकना जे चिन कॉन्स्टिट्यूशन कोनो जागाव खनो रोमांस स्क्रिप्ट Nini 8 schedule dana ke romance script tongna namai amte he conditions result kari. Abanga first point. Constitution kuno provision no even 8 schedule bo amte result kari je kuno script bo 8 schedule include khaina daka bono romance script khaina namai. Tabe 8 schedule ni purpose tamo ba kaisa language no uplift khaina ne bin purpose na bena. Ga language no uplift se khaina dake a culture a language preserve se khaina dake tam ne bagai a language no Bangla by Devanagari by ke dalogo ke abone je original form no destroy khainai ba constitution to abo naya constitution abo sija gare chin constitution to belais nai tho aisa kok thaino ba ke preserve khaina nai abone ba chin constitution no 8 schedule rakha or kono romance script include khaima ante kono condition aisa jagao kono mention khaija abo ka first second tha chungchini administration level of ke ni parliament hindi state legislative assembly hindi jotto jagao na chunta mono romance script by plus english language which in administrative function join administration je in english will run khaima no ke chini kok thai ni preserve khaina ka chu romance script no nango ta romance script use khaime tone tang bengali script chin sako impose khaina thangi to अब चुनो purposely चुनो सिक्लना बागै नंगना बलेना बाबरा चुन शेलंग मारु ताइ अपनी अगेंस्ट चुन ताबुनि सिमी
joto lukuro no kono koimo jeng joto no bes kaung lainnya ni te tabung sini jeng bethaya kare choyawo jeng romance script ni favor jeng joto no stand na movement khanya jese jorate chini demand fulfilling asa tabuk phayana chini je abo ADC ni je area no nini general lang state government same orabon jengta mutong gross violation of constitution 6 schedule tam nebagis namjaka je Tripura ni plus ni ta alka notice and state ro je bororong ni illegal immigration ro ni bagai borong ni number bomong ni thanga borong culture threat to thai thanga abon bagi 6 schedules namjaka hingke tabo 6 schedule je snaman ya bo definite parliament to no snamjabo state government no sabo authority rakha je bor constitution violate khana nam dikhe ga obone against bo jungbas tango kotor khe jung je jesik jorate chini o je boro inclusion khana thangi tongmani general area no area bisingo 6 schedule area ni place no area no abone against jungba chalane jese jorate boro ni decision boro thagya boro ADC no belan underestimate khai tong undermine khai tong ADC no so just in ADC ni insult ya over even in constitution ni ba insult over in the pressure on ba insult jeng bebang bahan bethi gna di pressure tabuk phaiga tabuk jora sop pai chini ro je at least chini ADC under je to mane obana sekja na riyate overall ko pachar mo joto lokuro no jeng beskango jespan movement thu obonoti jeng joto no beskang ulane te join khailene kebo kuno political by influence